Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ladang ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimenem don kamra songkai ni songin. Ya keren hi hang ni barako. Kata kalong ka karkom im jong giri undai. Langit ndagi beriu kili ya bek kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kani ka jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu. Ka Federation of Meghalaya Self-Help Group and Mahila Mandal Sapo ka ICDS kelami syakmat bandawan ka sorkar bukan pelat no ki bil badangsa nak benta ka jimpen poi ki jingbam hapo ka tanat social welfare. Kini ki bil basa akut kidai naduk ka kuata ka balai jung usnam haja apusau haduk ka kuata ka basau jung usnam haja apusan ki ba ompat sia watla ka kam kiladam. Uba H bu phang habakran shikilat batai kubor ha Shillong Press Club Ulaong bakilap ha ay kajing tho siya Menteri Rang Ba akbede berkani hendai Kim Yo jubab AA bat haba kilet siya Office Directorate ru ki penting pensmit penban ki dak bagi ong penban balada kimla bantre kin i no i hakam kani kajing penslam ban pelaj ak pisa ka pensyam jing AA ki self help group ban siu ya ka baiket by petrol bat ka bai siu ya ki nong tre kumta kila dawa na ka sorkar bakan pelaj no ya ka pisa badangsa bat ban penkiu no ya ka baiket kabaki ay tang saupho na ya. Tengah kali kong iki press vedon ne te kumbai kali man tai gamba. Ho chenga CM ngilai persang banai memorandum ngilap ha le ya appointment bani gendu nang i le ngimyo kono no jing penting. Te hadirnya betul ngilai directorate. Tinggal yo jing gendu bagi bahaya tiga office director assistant director tiga jingiyo jingi ka kubor nante nilet manwa ki jingera pun yele kuno tenle kapoi man dagi jing kum kendong no ki pensme ki penten man hi ki batre ngi mata do dak sedang menteri ki SSG lu arjang nyo dang ambak la ila sai tat hadum ta nre dengi let yang tai ban pan ki jingera pan ki sai do ki jing sa ki billa sisnet ten yele on re yo ki on ban ada pula solar si bantrai no kita buon di bantrai tekum kita ki kubor niyo kalau kay nga penren ya ka directorate nga sungoman penren hagen nga por ba hag jingsam kana mensin ni ki blaya secretary no bentaka officer ki bat kunju nga aingu iki ba ki ai kam ni tanre ki penting pismej ban yang dokumen dokumentai te kata ka we te hadirnya kata nilade panigendu ya direktor te tinglawan panigendu saya sempat kuma budeu principal secretary bedepet te gitu ni kita punya ba uain sir ni banyara tambalong hadu kumta kamsyai ba hakon godur yara te kaweru nalaban syukun i hne kalau kendian simding ya ba hakabade ban sinai gibil kebiling babut sir hadu samsin bersansin ngin sina tango we kabil kin man riton yang sengi kin pun yang betul sina menta hadu pamta kelalung deng melong memang lade sumit gibil tang hadu pamta ha hadu pengkalan ko ikapor te kalau ke giting ko jeng departemen ko nak kalian jem terpilih to percaya ni rumah kamu saya kini kini gibel kini halal gibel kini gibel dibangi supply kede po juga ke ICDS project lembaga juga social welfare department tinggi saya supply segi blok di bapea di don ke blok melem ke mau pelang penosla tentang badai seboi badai Sikaro Hills Sejanja Hills berapa mariwan ni hikmat naik ya borok stil omdei bak garu pejantia berkasih te kibil kidai bag itu biting bam jadi kena kibik si ai ki ata suji jana
plus kita pergi bagi jembatan bagi supply di company kita tengah melawan tip ngilah sulit berbentuk lebih. Tapi kalau kalau mereka bil ke transport kasih nodo arca kan ada bakla. South bisa we beneficiaries. Kan? Sopo ni. Sopo bisa we beneficiaries kilometer untuk iseu hata berpom. Tinggi mentang isian tinggi aman tinggi cengai tinggi poisi itu bisa kar bila poisi itu kap jentia bila poisi menceduk kap karuhil balik supply tinggi isian tinggi aman kador saat penju tak hadu kan. Tinggal apa belum punya ajing tip dalam nak kalian jumpi kat kabor jumpi ngan saya kan kambah kalau nak kalian cepat transportation ya kebangan libu ya kibang di ngelasin tinggi sibuk. Tiga bel masak dia senam kan dia. Kabil masa kalau nado arpusan bidang tegal mo arpusan bidang pas kata harga jekim se full payment ni semut 40% gitu te ka sekian kota mentah kinse tekan no kinse ya kata mentah kan no kinse kata kota ngiladet ke full kota ngiladet kata pending kalau pun Karena apa yang bisa, tak perlu tiba sakta kita jumpa betul bisa. Bahro Oil State. Umdai ba kaninya ngamla bentik mo kewe ke seji kadang kewe sanlang ke belak kewe seji dan beyo tang lailak tolak kal ala kejong giting yo inden odat. Te belong eksak bekan no misak mla bentik. Kuwi dia kajelap. Akan ni jelapar we Bahro Oil State meklaya. Dan specifically tang kini ki SSGs ki bayar tre ko ka ICDS Ya project. gitu. Ki ICDS ki SSGs bayar tre ko ka ICDS project. Tingi ya represent tang kitu ke. Label ko no. What is the reason having the problem having set in stop? Ano sabi? Kinakasapan. Kecing dawa bahmat kalau bangin yo no ya bainong kita ki bills spending bills tasak. Kata kebaan kalau bang kepat usulkan baik itu kebaikit kebalong ki ai sopo ne ya te lada kala madadu arja kan arang makla te hadu kom ta kadang sa da ju odo itu tak kata kita government Meghalaya akan siuliat na ya ka bot wata jong ka arbusau o jong ka arbusau jong bot wata tekemut adu untang kan pergi ini ngambil tekemut ki set group ni lah jenjar dan naka pas kota Jumat Sandu kisiu marsiten dia ka neka sekan kota ru unta ni yo duna deka thap kota ru unta seneng ada supply anta ka pur kota ru ni ada supply tengim pagyo tekemut naka liam jugi nila syam bahar jenjar dan wede berkeneka pas kota ru ajanman ban supply dan ai nyo bisa lada sorka kam siu no ya kini kibil juli dan mar terdaw la persyam ru gila kelenti dan kendu batu siam la sauna minta ndrei ka office jongki kam sim ai mo dan kendu dengan terdaw ngindon lak dak moi tidak kadang apan bahkan ya kendu pi dalam bagian ka jingara belum juga pres jumpi oleh seka soka yo siu di tempat kecil tentang lihat itu kulis bu Ni so tu yang ni pilih pak citi jauh siam semua dan asal mulai kan reply. Atau pi lah lain yang membantu komisioner membantu minister social welfare. kendiak mo kumbea no senyang lang ni tari tingya keren rakas ni tengah kulen ko ngi pigi press vedon ne te kumbei kli man tai gamba According to the portion charter, but as per baka state baka ong kan contribute 10% ka central kan I-90 baka state kan fulfill kan yo to ka obligation jong ki naman mataki ong kan I only as per the portion tracker baka ya yani ka penyap kan kung ki SSGs minum don profit minum margin chu ila should trade kum to kin should trade raju la should trade durun kami uji motor tak kata Kumbakan no gini ki SSG biar trailang bat ICDS. Siang.
kini ki SSG karena teli terakhir dot gitu telang ber ICDS. 140 100 plus I think kita ya tray buka ICDS project. Ngatara. Mungkin kisah More than